Perezida Paul Kagame yatangaje ko ubufatanye mu guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke mu karere ari ingenzi mu rugendo rwo kunoza ubucuruzi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. N'ubutumwa yatanze kuri uyu wa gatatu tariki 7 Ukwakira 2020 mu nama yahuje abakuru b'ibihugu mu karere yize ku bibazo by'umutekano, politike, diplomasi, ubuzima n'isuku n'ubufatanye mu iterambere. Ni inama yitabiriwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço, Yoweri Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga nk'imwe mu ngamba yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Perezida Kagame yavuze ko COVID-19 yagize ingaruka ku buzima bw'abaturage inashigisha ubukungu. Yagize ati icyorezo cya COVID-19 cyatwaye ubuzima ndetse kinahungabanya ubukungu bwacu, ariko mu gukorana dushobora kugabanya ingaruka z'iki cyorezo tukanubaka ubushobozi buzadufasha guhangana n'ibyorezo mu gihe kiri imbere. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko umutekano utuma ubucuruzi n'ishoramari bikorwa mu buryo butomoye kandi buri gihugu kikabyungukiramo. Yakomeje agira ati ubufatanye mu kurwanya umutekano muke mu karere kacu buri mu mutima w'imbaraga zacu mu gihe cyo gufungura ubucuruzi n'ishoramari byambukiranya imipaka ngo bikomeze gukorwa neza. Perezida Kagame yavuze ko nubwo inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, intego yayo yo kunoza imikoranire ari ingenzi kandi u Rwanda rwishimiye kuyigiramo uruhare no gutanga umusanzu warwo. Iyi nama yagombaga kwitabirwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko ntiyayibonetsemo ndetse nta mpamvu yatanzwe isobanura ayo mahitamo. Yabaye mu gihe ibihugu bitarafungura imipaka yabyo kubera icyorezo cya COVID-19. Mbere yo kwaduka kw'iki cyorezo, umubano w'u Rwanda n'ibihugu birimo Uganda n'u Burundi warimo agatotsi, ahanini bishingiye ku nkunga ibi bihugu biha abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwagasabo. Kuva mu myaka 3 ishize, u Rwanda rushinja Uganda ibirimo kubangamira ubucuruzi bwarwo, guhohotera abanyarwanda no gufasha imitwe igamije guhungabanya umutekano warwo. Mu gihe kandi Uganda ishinja abanyarwanda ubutasi. N'ibibazo byagize ingaruka zikomeye ku bucuruzi cyane ubwa Uganda yari ifite isoko rinini mu Rwanda. Imibare ya Banki Nkuru ya Uganda yerekana ko muri Kamena 2020 ibicuruzwa Uganda yohereza mu Rwanda byagabanutse bigera kuri miliyoni 328 z'amashiringi ugereranyije na miliyari 52 z'amashiringi byariho mu gihe nk'iki muri 2019. N'ubwa mbere kuva Uganda yatangira kohereza ibicuruzwa mu Rwanda hoherejwe bike cyane birimo ibikoresho by'ubwubatsi nka sima n'ibindi. Ibi bikaba birimo gushegesha ubucuruzi bwa Uganda ku gice cy'ibyo yohereza mu mahanga. Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yerekana ko mu gihembwe cya mbere cya 2020 mu bihugu u Rwanda rwatumijemo ibicuruzwa byinshi hatarimo Uganda. Gusa ariko u Rwanda rwohereje muri East African Community ibicuruzwa birukomokamo bifite agaciro ka miliyoni 14.21 by'amadolari y'Amerika, no kuvuga 7% k'ibyo rwohereje birukomokamo. Muri ibyo byose 38.52% byoherejwe muri Uganda bikaba bifite agaciro ka miliyoni 5.42 by'amadolari y'Amerika. Nubwo ubuhahirane na Uganda bwazambye, umuturanyi wo mu burengerazuba bw'u Rwanda yarubaniye neza kuva Felix Tshisekedi agiye ku butegetsi. Kuva kwa 17 Mata 2019 Rwanda yatangiye ingendo 3 mu cyumweru zigana Kinshasa. Umubano w'ibihugu byombi wanatanze umusaruro mu guhashya imitwe y'iterabwoba ikorera mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu guhungabanya umutekano w'akarere. Mu Kwakira 2019 habaye ibiganiro by'abakuriye inzego za gisirikare hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Burundi na Uganda ku gushyiraho uburyo buhuriweho bwo guhashya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama yahurijwemo ibitekerezo ku gushyira iherezo ku mitwe irimo ADF ikomoka muri Uganda, FDLR, RNC, SNLD ndetse na Rudurunana ikomoka mu Rwanda, Mai Mai n'indi yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Red Tabara FNR n'indi ikomoka mu Burundi. Mu ntangiriro z'Ukuboza 2019 ingabo za FARDC zokeje igitutu imitwe y'inyeshyamba yirukana mu duce dutandukanye turimo Karehe, Rutare, Disasimana na Njanjo. Muri Kamena, Perezida Tshisekedi yavuze ko afite umugambi wo kurandura Burundi imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko biri kuganirwaho na MONUSCO n'ibihugu by'ibituranyi
birebwa n'iki kibazo.